84. Międzynarodny sajam poljoprivredi opravdal očakovanja organizatorov. Vykladače tiž zadovoljni, bo mali nados i kupcoh i džilovni dohvarki, a zadovoljni naščevitelje, bo mali co vidzic, a da jedni i kupic. Можемо povedati, že tohoročný 84. Međunarodni poljoprivredni sajam bol uspішний z оглядом на то, že sme mali veci od 130 тисячі naščeviteľov, že roboti, ktorí sklopljeni, tu ugovori, ktorí sklopljeni na Novosadskim sajmu, vredni vecej 100 milioni evra, broj predatih traktorov i kombajnog tiž tak veljki, 15 miliona evra, to mi uspeli saznat, ostvarene tokom 7 dni na poljoprivrednim sajmu, co skoro 20% od ukupnej tržišnej predaji kombajnog i traktorov u Srbiji. S tim ohľadom možemo povedati, že poljoprivredni sajam mesto gdje še generiše veljka prodaja i že je veljki broj traktorov i kombajnog predati tokom sajmu. Hlavnu nahradu traktor Belarus 82 dostala Marija Sunajko zo Skuli, ktorá hočenje za njima za poljoprivredu, porjadnje prihodzi na sajam i vše učestvuje u tim bavisku, teraz je uspješna.